Cause we are meant to be like Adam and Eve, just like red roses on Valentine. Wagwan people. Yeah? How do they say Takwachira? Okay, you can have a microphone and say a word or two to these guys. They love you so much. Tombe, 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 tombe. Masiwamuta. Amazina ni Mugisha, Element Ele. You know Mokisa, is it Mokisa? Reggie is going to help me welcome you in Kinyarwanda to Bara City because I know he has been. Yeah? Okay. And of course for Chitaka to say Sokola Muganda Wafe, over the Kuja Kubela or Reggie. Abasiga Reggie na zakumana batuanjona mpora mchizo nyachiro mgore witu ateleze information yona konka mchimanye tuinakurara turiyaha mpaka kandi tuinakwiza kachekejure kuto achikoze urugogo kati chikoro mukato kokwe and we zaman for Reggie. Eliza never vinga. Pasikaze never vinga. Pasikaze ateje chiriya heje shaha. Omwena wasabcheta press conference. Konkitwe tugira ngo ekiriya shaha no kwereka abantu ahero ngo turyo mukasiki n'amahisa nyungu ekintu cyagize. Yes. Ebintu birende ebyoma biri ahenyuma abateza bambe Tereza abeshongozi tubinaha ngambe chinde keche ya ine chimugwenda kumbuza mwa yo ndi more than ready baha abantu bitwa baramuseho tugumize chibembi tukora ukaho okay basi baje bantu amazina banyita Martin Rahemba takare tulingai. Yes sir. Mazina nabanyita Medotex Americana Kajara boy. Mr. Chinyabwoya, Mr. Wakachakara, Mr. Mama, Mr. Bayoroba nebindi byona. Mushaho muganda wanje tambuye urugendo ruringwa. Mware baturiya hita bamwe tubantusime mbabazi. Abo kuba hiturigire ntare. Ahito atandikira umuntu akabakore bajadijo yeshongore wota kwendo gende bakutere. Konka mbwe nshimira kushanga umuntu atanakuterera kujya nyine miliyoni 3 tinguza kuzikora. Konka tumani gitu sime mbabazi bantu mwe mukama hanga simwe amina twabeshegeza nchakare muije turiye tunywe tushemerwe chakare I love you. Thank you very much. Ni mukuru wanje Medotex nakweta murumanya nakuna nakure ngorwa Istat Madogo mshiza atima abokurikiza music yitwa Ogogo no gukora aho ngabashaho Ogogo kutyaha na element n'abatezi bebyo Sibaje amazina na instrumento. I'm happy to be here. So tomorrow train and zangu baturiyaha. Let's make history together. Thank you. This is what? Yes, man. Basta nakubashabira mwena. Nishikire twantujaha. Mwena muje kujya bamani mtakasisikara muje twizuze. Ukama zinakuno mugamanye. Ejo shaho tajitekamo. Ebigabo yo kweza kana shantu yuri yawo byanga. Omweta nabizina yawo shiza baba sokushaka omuhagizo omusya atakumanya oferwe chance. It is good to say your name because there is first time for everything. Atira takumanya. Osinskire basa nakushabera. Yes, okuko mweta Izeraika na teka ngutina takumanya. Konganyo nagira ngo atakumanya Izeraika. Thank you. Yeah. Let it be forever.
soka ompira tukushambira kacheka nyechakare yanyeta Megaton the field marshal kana nyela kubeta mwena tomorrow we are here piga amame kuruga kora No buteka. Yeah, Chakal. Thank you. Mwebale mnonga amazina wenda Truth 256 kandi izoba ni Chakale. Mwebale ngo kumwiza mwongere kweta abandi Chakale tukikora. Mwebale mnonga. Tuna kagamba Amwe Kinyarwanda aho nza kurabya muka foreign language. How do they say you're welcome? Urakoze kuza. Is it? Urakaze neza. Wow, twishimiye ukubona. Aha, no murugo. Uganda is murugo. It's another home, away home. Yeah. How do they say Takwachira? Okay, you can have a microphone and say a word or two to these guys. They love you so much. Tombe, 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 tombe. Masiwamuta. Amazina ni Mugisha, element L. You know Mokisa, is it Mokisa? Mugisha still. Alright. You know Lunyankode is kind of sound like Kinyarwanda. Yeah, we are one. I can't wait to see you tomorrow. I'm here for fire. You know, God bless you so much. Thank you so much. Thank you, brother. And this is an... Oh, Patana. You know, cause we are meant to be like Adam and Eve, just like red roses and Valentine. Wagwan people. I'm so happy to be here. Nimusanyo funyo kubera wano. Kirungi nnyo kubera olwo muyimbi munnange omuna Uganda. Okusupportinga Reggie. Muntu mulungi. Akoze byonna bakoledde music omulungi sekyo. So enkya buli omu ajjenga alichi ali unusual. Tegede. Yeah, tunyumire show, but I'm happy. Ngenda beera ngenda kuyimba nera mwendi mu kibuga. Sigenda sina gye ngenda mwendi. Chakabi. Yebale mnonga. Aha. Emiryango neza kwigurwa kare ngezaho kugira ngo mbangure ombwire buke buke. Emiryango agete nza kwigura kare shahe moya kasheshe arabanzaha no icyo kwete ngo mukano kunabamisho. Onabamisho ojware oyije kare because breakfast area. Yeah? Akwenda kurara aha amizwi naga kwa fina nonywa no nabanamisho. Yeah? Yes. Ekinde cya kabiri tune ho bwaro mukasheshe. Hina abantu kumanya kuvuga akagaro munongo. Omugashoko bwaro bu no kugira ngo twezuse mutine kuyaziye shakama. Yeah? Abo kuba generation yitu ne ya office usanga umuntu atakututuka amarebe natakatutsireho ahendera biro shukari ninga pressure. So tino mutwakishemererwa mu muziki tutarabihona information nije kutiyamba. Siko? So tarabyeho bwari twarenga bugani to kugesa abantu kutambara no kwirutsanze mu biru kwenda ngushara amashaje. Yes. Then nyowe ko muntu riza kustepinga stage ninjira kare munonga kigime n'ibintu zo mwabaza. Mwen okwija kare ni kikuru munonga. Tickets is arebandi ziwire the other day konga tukizine ahamomo. Woine esimu eriho internet no basa kutunga ticket yawe eriha a discount a momo. Ono tables zo zitari a discount. Kandi abo tables za gold no shoti za koma ihango hao. Konga kwende zinde zitari za gold zikiriho tubakira twitirize munonga we are more than ready.
Can we get a few little matata home mu bakacece? Yo mazima nimbahera ngo ndurebe. Mutushabire ruhanga Terezensi yanunji kaburijo akaramurizo. I think it was a blessing for them. Yeah? Because it was a press conference where yangu yatera. Chuma nsango itukugendera ntera abeneza aho ngahita kugenda tera koreki? Terize. Yes ma'am.